All India Radio Thinglang News athum be channa anangai ki nute athupi chu hi a le jan hi Burma akuna mel mate mi hu nam ho thule ba si in ani be channa a nam thu do la mangmat namu anei na thu a hi hin pan ta nge jan hi chen Burma akuna hong mel ma ho mi hu nam ho chu nam volunteer ho akuna thina na tu un a hi ama ho news in aseina achun mi somle mi thumin thina atu in mi ko aki holmo 18 asizwin a hi ehin la ho news achun abang le somle thum akiti in abang le somle git akiti ki nin a hi wa si ani ve chan a pasal kang ahong kila amang ani na achun ngam tha dol wa hin a ho pi in a hi amat aseina achun nang ho hin number la a 3 zaw na kum si le ga la nei zuwin hi tin ase hin a hi ama sa peanin milong gala nei evin 1993 kumin 2003 kumin mikil gala nei ki novin 2023 kumin meitei gala nei ki novetin asein a hi hezi achun nang ho jong 2013 hilo le 2023 tenga a hi le ong thon ti tenga a hi le nakinin no angai tai tin asein a hi amat asei ben achun gala nei si nuwa a hi le na to pha naw gam na chan chan jingu bi atin a hi 1993 in Tamenglong lang na chan win 2003 in Singason lang na chan ki ni ve ativin a hi ating aman asei be kit na achun a hi a hi le hiti hin asei kit tan a hi tu chung pawang hi na chan nu atam mong tai a khat nan Imphal area ani na sungnu area athum nan Kamelok area hizi chun gamdel do an ana nei lo wa hi le na lo sit mong di hitai tin ase hin a hi hizi achun hitina dinga chu kilong tu ta an dingu ne ki ngai lu dingu pathen he dingu pathen lung di za hin khona man dingu hi tin ase hin a hi chuti han lang hi le gam na mo dingu le si dam sanga dinga na nam mi te lung mong ta cheng thei ding hi tin ase pe in a hi Pichan sui tan te tun la news ngayu mun tina thingla news ngai zo se na bon chawin mang pha